Abantu bamaze kubaka izindi bitwita kuba ibyamamare barimo abantu bagurwa bikomeye cyane guhitamo abakunzi bazarwubakana by'igihe kirekire bitewe n'uko benshi mu badahuje igitsina baba birukaho. Gusa nubwo abenshi bisanga nta mahitamo bafite ku mubare bafatanyije urugendo mu rukundo, hari ababashije kumarana igihe kirekire bari kumwe, nyamara atari uko batahuye n'ibisitaza mu nzira yabo y'ubwamamare yashobora gutuma bacana inyuma, ahubwo ari uko bahanyuranye mu byiza no mu bibi bakanisha. Abo tugiye kuvuga bose muri iki kiganiro baracyari kumwe kugeza n'uyu munsi. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku makupure y'ibyamamare tuzi turi benshi yabashije kumarana igihe kinini mu rugendo rwabo rw'urukundo. Mu bo tugiye kuvugaho bose bamara igihe kitari munsi y'imyaka 20 bari kumwe. Denzel Washington n'abandi byamamare turaza kuvuga muri iki kiganiro. Iki kiganiro cyitwa isoko y'ubuvumbuzi, naho ngiye kibagezaho nitwa Nsenyumva Olivier. Bahaye ikaze. Couple ya gatandatu, Jay-Z na Beyoncé. Ntabwo babiransaba kubasobanura cyane kubera ko ibigwi byabo mu muziki mubizi kundusha, ahubwo reka turebe ukuntu bahuye. Hagati mu mwaka w'1999 n'umwaka w'2000, Jay-Z na Beyoncé bahuriye mu kirori ngarukamwaka cyitwa MTV Spring Break Festival cyaberaga mu mujyi witwa Cancun wo muri Mexique uherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'umuhora wa Yucatan. Muri icyo gihe bahura, Beyoncé yari afite imyaka 18 y'amavuko mu gihe Jay-Z we yari afite imyaka 30 y'amavuko. Ni ukuvuga yuko ikinyuranyo cy'imyaka iri hagati y'aba bombi ari imyaka 12. Mu mwaka wa 2001 nibwo Jay-Z na Beyoncé batangiye urugendo rwabo mu rukundo, bahuriye muri restaurant yitwa Nobu, aho Jay-Z yari yasohokanye Beyoncé inshuti ye yitaga First Full Mistake, cyangwa se tugenekeje muri w'ikinyarwanda ikosa rya mbere ry'ubugoryi. Mu mwaka wa 2002 abombi bakoranye indirimbo zirimo iyitwa 03 Bonnie and Clyde, Crazy in Love n'iyitwa That's How You Like It yaje kuri album ye yitwa Dangerously in Love yo mu mwaka wa 2003. Muri iki gihe cyose abombi bakundanaga bucece kugeza ubwo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2008 abombi basezeraniye imbere y'amategeko. Umubare 4 ni umubare Jay-Z na Beyoncé bahisemo kugira tatuwaje yabo kubera yuko ufite inkuru nini ku buzima bwabo. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 1969 nibwo Jay-Z yavutse. Ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 1981 nibwo Beyoncé yavutse. Ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2008 nibwo abombi basezeraniye imbere y'amategeko. Kugeza ubu Jay-Z na Beyoncé bafitanye abana batatu. Couple ya gatanu, David Beckham na Victoria Caroline Beckham. Abakurikirana bya hafi cyane ibijyanye n'umupira w'amaguru, David Beckham baramuzi cyane. Kuva mu mwaka wa 1992 kugeza mu mwaka wa 2003, David Beckham yakinaga ikipe ya Manchester United, ikipe yandikiyemo amateka maremare. Kuva mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2007, David Beckham yakinaga ikipe ya Real Madrid muri kontra ye y'imyaka 4. Icyakora nubwo yanse amateka muri ruhago, ntabwo David Beckham yabashije gutwara Ballon d'Or. Mu mwaka wa 1999 nibwo byari byitezwe ko Beckham yatwara Ballon d'Or, gusa yisanga ari ku mwanya wa kabiri, mu gihe ku mwanya wa mbere hari umunyabrazil Rivaldo Ferreira. Ntabwo David Beckham afite ubunararibonye mu mupira w'amaguru gusa, ahubwo kugeza ubu ari muri bamwe bahiriwe n'urukundo ndetse babasha kubaka urugo mu buryo bukomeye. Mu mwaka wa 1997 nibwo David Beckham yatangiye guteretana na Victoria Caroline Beckham. Nyuma y'umukino wa Manchester United, Victoria Caroline yaje kureba. Victoria Caroline Beckham yari icyamamare mu muziki, dore ko yabarizwaga mu itsinda ry'umuziki ryitwa Spice Girls ryabice bigacika mu gihugu cy'Ubwongereza. Izina ry'ubuhanzi Victoria Caroline Beckham yarazwiho ni Posh Spice. Nyuma y'uko batangiye kujya mu rukundo, imbuga nkoranyambaga zatangiye kunyeganyezwa n'inkuru zivuga ku rukundo rw'aba bombi. Couple yabo yataziwe akazina Posh and Bex nk'izina ry'akabyiniriro ryaturutse ku mazina yabo bombi, Posh Spice na Beckham. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 1998, David Beckham yapropoje Victoria Caroline Beckham. Ibi byose bibera muri restaurant yitwa Cheshant iherereye mu Bwongereza. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 1999, David Beckham na Victoria Caroline Adams basezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubundi witwaga Victoria Caroline Adams yitwa Victoria Caroline Beckham. Mu bukwe bwabo, itangazamakuru ryari rihejwe mu birori. Bivuga ko ubukwe bwabo bwageze ku musozo butwaye akayabo k'ibihumbi 500 by'amagero. Ajya n'amafaranga angana na miliyoni 389 n'ibihumbi 486 na 370 y'amanyarwanda.
Kugeza ubu David Beckham na Victoria Beckham bafitanye abana 4 mu myaka 26 bamaranye babana nk'umugore n'umugabo. Couple ya 4, Shah Rukh Khan na Kuri Khan. Shah Rukh Khan na Kuri Khan ni bamwe mu banyabigwi banditse amateka adasanzwe muri filime z'iminde ku rwego izina ryabo ryazengurutse mu nkoranyamagambo z'isi yose. Usibye kumenyekanira mu mafilime yakunzwe n'abatari bake, aba bombi banabaye urugero rwiza rw'abakundanye bakarambana. Shah Rukh Khan na Kuri Khan bahuye bwa mbere mu mwaka w'1984 bahuriye mu murwa mukuru w'Ubuhinde, ari nabwo muri iyo myaka batangiye gukundana. Iki gihe hari mbere y'uko Shah Rukh Khan aba icyamamare, kubera ko yatangiye kuba ikimenya bose mu mwaka w'1992 amenyekaniye muri filime yiswe Diwana. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1991 nibwo Shah Rukh Khan na Kuri Khan basezerana imbere y'amategeko. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi abo bombi bamara imyaka 34 babana nk'umugore n'umugabo, hamwe n'abana babo 3 barimo Aryan Khan, Zohana Khan na Abraham Khan. Umuryango wa Shah Rukh Khan na Kuri Khan ubanye mu ijuru rito. Ubwo Shah Rukh Khan yabazwaga ibanga we n'umugore we Kuri Khan bakoresheje ngo bamarane iki gihe cyose, Shah Rukh Khan yavuze ko ibanga ari uko Kuri Khan agira umutima n'intekerezo byo guca bugufi. Shah Rukh Khan yanasobanuye filosofi bombi bagenderaho y'uko ku neza no ku nabi bazahangana na buri kimwe bari kumwe. Iki ni nayo ntambwe ya mbere bateye ubwo bashyingiranwaga, kuko aba bombi batari bahuje kwemera. Shah Rukh Khan yavukiye anarererwa mu muryango w'Abayisilamu, mu gihe Kuri Khan yavukiye akanarererwa mu muryango w'Abahindu. Nyamara ibi ntabwo byabaye imbarutso yo kuba yabatandukanya cyangwa bibabuze kubana karamata. Couple ya 3, Oprah Winfrey na Stedman Graham. Oprah Winfrey ni umukinnyi wa filime, umuproducer kuri televiziyo, utumira abatumirwa mu kiganiro, umwanditsi w'ibitabo na rwiyemezamirimo wo ku mbuga nkoranyambaga. Niba hari umuntu watengushwe kenshi mu rukundo, Oprah Winfrey ari mu myanya ya mbere. Mbere yuko abana n'umugabo we bari kumwe uyu munsi, yabanje gukundana n'abasore 6 bose bagiye bagirana isezerano ryo kuzabana, gusa bikarangira hari impamvu itumye bitaba. Kuva kuri Anthony Otey, Tyler wari uzwi nka Bubba, John Tesh, Lloyd Kramer, Roger Ebert na Reginald Chevalier. Ntabwo wakumva ukuntu ko kubera kubabazwa kenshi mu rukundo, Oprah Winfrey yatangiye kunywa kokayine, abyigishijwe no kubabazwa cyane, akagera naho yumvaga yakwiyambura ubuzima, ndetse bimwe akanabyandika mu nyandiko ye. Ku myaka ye 32 y'amavuko nibwo Oprah Winfrey yabonye urukundo rw'ubuzima bwe. Mu mwaka w'1986 Oprah Winfrey yahuriye n'umugabo witwa Stedman Graham mu gikorwa cy'impuhwe cyo gufasha abababaye, ubundi batangira guteretana. Mu mwaka w'1992 Stedman Graham yapropoje Oprah Winfrey amusaba kuzabana karamata, ubundi mu kwezi kwa 11 k'uwo mwaka w'1992 hategurwa ubukwe. Icyakora ntabwo ubwo bukwe bwabaye. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi Oprah Winfrey na Stedman Graham babanye nk'umugore n'umugabo mu buryo butemewe n'amategeko, kubera yuko batigeze basezerana. Ntabwo ushobora kwiyumvisha ukuntu inkuru ya Oprah Winfrey babaje cyane. Kuva Oprah Winfrey yatangira kubana na Stedman Graham kugeza n'uyu munsi nta mwana n'umwe bafitanye. Icyakora Oprah Winfrey we yavuze ko yashyize kariyeri y'imbere kuruta ibyo kwitwa umubyeyi. Gusa kutifuza kuba umubyeyi kwe bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ibikomere yagize mu hahise he. Ubwo Oprah Winfrey yari afite imyaka 14 y'amavuko yatewe inda, ubundi nyuma byara umwana w'umuhungu wavutse igihe kitageze, bimuviramo kwitaba Imana akiri uruhinja. Couple ya 2, Denzel Washington na Pauletta Pearson. Denzel Washington ni umwe mu banyabigwi isi yigeze kugera mu ruganda rwa filime ku rwego rw'isi yose. Yakinnye filime nyinshi zitandukanye ziganjemo filime z'imirwano, izi twita action movies. Kuva mu mwaka w'1975 kugeza muri mwaka wa 2025 Denzel Washington yakinnye filime nyinshi zakunzwe na benshi, zirimo yitwa Remember the Titans yo mu mwaka w'2000, Unstoppable yo mu mwaka w'2010, The Equalizer benshi twamenyeho, n'izindi nyinshi tutarondora ngo tuzirangize buri minota dusigaranye. Denzel Washington yahawe ibihembo bitandukanye, birimo ibihembo 2 bya Academy Awards, 3 bya Golden Globe Awards n'ibindi bitandukanye. Mu mwaka wa 2020 The New York Times yise Denzel Washington umukinnyi mwiza wa filime w'ikinyejana cya 21. Reka noneho turebe urugendo rw'urukundo rwa Denzel Washington.
Ushobora kwibwira ko urukundo ruje vuba ari rwo ruramba, gusa kuri Denzel Washington we ntabwo ariko byagenze. Mu mwaka w'1977 nibwo Denzel Washington yahuye bwa mbere na Pauletta Pearson bahuriye aho filime yitwa Wilma yategurirwaga. Icyakora muri iki gihe ntabwo bahise batangira guteretana. Nyuma y'amezi make muri umwaka w'1977 Denzel Washington yongeye guhura na Pauletta Pearson bahuriye mu kirori cy'inshuti bari bahuriyeho, ari nabwo bibwiranye batangira kuganira byimbitse. Nyuma yaho Denzel Washington yateye intambwe ya mbere asaba Pauletta Pearson ko babana. Ku nshuro ya mbere aramukatira. Denzel Washington yongera kugerageza amahirwe ya kabiri, nabwo bigenda gutyo. Agerageje ku nshuro ya gatatu Pauletta Pearson aramwemerera. Ubundi ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1983 Denzel Washington na Pauletta Pearson barashyingiranwa. Kuva icyo gihe uwari Pauletta Pearson yitwa Pauletta Washington. Ku myaka 70 y'amavuko Denzel Washington n'umugore we Pauletta Washington w'imyaka 74 y'amavuko bafitanye abana bane. Mu myaka 42 Denzel Washington amaranye n'umugore we, umwana wabo w'imfura afitemo imyaka 40 y'amavuko. Uyu munsi uyu n'umuryango mwiza abantu benshi bakifuje gufatiraho urugero mu bijyanye no kubaka urugo. Couple ya mbere. That's a Robert De Niro. Wow. Dustin Hoffman. Jackie Chan. Jackie Chan na John Lin. Biragoye cyane ko muri iki kinyejana turimo cya 21 hari umuntu ugejeje ku myaka 15 y'amavuko waba atazi Jackie Chan. Jackie Chan ni umukinnyi wa filime uturuka muri Hong Kong, umwanditsi wa filime, umuhanga mu mikino njyarugamba, akanaba umunyabukoryo udasanzwe ukora ibishyira ubuzima mu kaga, stuntman. Usibye kuba Jackie Chan yarakinnye filime nyinshi zirimo filime nka The Medallion, Who Am I, Vanguard n'izindi twakunze turi benshi, Jackie Chan afite indirimbo zitandukanye kubera yuko afite n'impano yo kuririmba. Mu mwaka w'2016 Jackie Chan yaje ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'abakinnyi ba filime bahembwa gatubutse kurusha abandi ku isi. Aha ni nyuma yuko mu mwaka wa 2025 Forbes yari yatangaje ko umutungo wa Jackie Chan wabarwaga akajyabo ka miliyoni 350 z'amadolari. Mu bijyanye no gufasha ababaye cyangwa se abakeneye ubufasha, Jackie Chan yaje mu bantu 10 b'ibyamamare bafasha abakeneye ubufasha ku rutonde rwa Forbes magazine. Reka none twigarukiye ku buzima bwe bw'urukundo. Jackie Chan na John Lin bahuye bwa mbere mu kwezi kwa mbere ku mwaka w'1981. Ubwo batangiraga guteretana bombi bari abakinnyi ba filime. John Lin yari umukinnyi wa filime uturuka muri Taiwan warushaga Jackie Chan ubwamamare muri icyo gihe. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1982 Jackie Chan na John Lin basezeranye mu bukwe bwabo bwabereye muri Los Angeles, kandi ibi byose bikorwa mu ibanga bitewe nuko umubano w'aba bombi utarushyigikiwe na rubanda. Umunsi wakurikiye ubukwe bwabo, Jackie Chan n'umugore we John Lin batarava mu kwezi kwa buki bahise bibaruka imfura yabo y'umuhungu bise Joyce Chan. Nyuma y'imyaka 16 Jackie Chan yisanze mu mutego wo guca inyuma umugore we w'isezerano. Ubundi mu mwaka w'1998 atera inda Ellen G. Mu mwaka w'1999 havuka umwana w'umukobwa wa Jackie Chan wiswe Etangi. Nyuma y'uko menyekanye ko uyu ari umwana wa Jackie Chan yabyariye hanze, itangazamakuru ryarateranye agirana ikiganiro n'abanyamakuru aho yanicurije ikosa yakoze yikomeye. Yavuze yuko ari ikosa atazababarirwa ryo guca inyuma umugore we. Icyakora Jackie Chan yanihagazeho avuga ko yakoze ikosa umugabo wese wo ku isi yakora. Hatitaye ku bibazo izi mvururu zateje, Jackie Chan n'umugore we John Lin baracyari kumwe n'uyu munsi, aho bamaranye imyaka 43 babana nk'umugore n'umugabo. Ndagushimiye wowe wemeye kubana natwe kugeza ku musozi w'iki kiganiro. Reka tuzakomeze ubutaha. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, ngiye kibagezaho nitwa Nsengiyumva Olivier. Naho ubutaha.